ko nazobura kukugirira neza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Mwiriwe. Daniyeli 3 n'umurongo wa 20 n'icumi na Daniyeli 3 n'umurongo w'13 haravuga ngo nuko Nebukadinezari araraka arashungumirwa avuga ko bafata Shandaraki na Meshake na Abedenego nuko babazana imbere y'umwami. Ndashaka kuvuga ijambo ryo gushigikirwa n'Imana. Gushigikirwa n'Imana. Mbere y'ibyo ndababwira amagambo 3 akwiye gutunga umukristo. Ijambo rya mbere rikwiye kugutunga ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ikigira kabiri ugasenga. Ikigira gatatu ukatura ibyaha ukihana. Ivyo bintu nivyo bikwiriye kugutunga aho uri hose. Ngiye gusoma aya magambo ya Daniyeli. Daniyeli muri Bibiliya ni 3. Hari Daniyeli wavyawe na Davidi amuvyaranye na Abigayili yavukiye Heburoni. Uwo si we mvuga. Daniyeli wa kabiri nuwazanye na Esera batahuka bava mu bunyage. Daniyeli wa gatatu n'uyu baye mvuga uyu wanditse iki gitabo kandi we muhanuzi. Kandi uyu Daniyeli avuka mu ngoma y'abami no mu ngoma y'abaherezi. Uyu Daniyeli yaratuye Yerusalemu. Bukeye umwami Nebukadinezari aramanuka aja mu Giputa kuhatera. Ngo aje kugaruka agarukana Yerusalemu ajana Daniyeli n'abasore ko ari 3 abajana i Babuloni bagenda iminyago. Ngo bamare gushika umwami ategeka ko babahereza ibyo kurya byiza ibyo umwami arya ari byo bazoza baryaho, kandi babigishe imvugo y'iwabo kugira ngo bazibagirane batazabagora. Satani yaza kujana umuntu asanze kugukuramo ivyari bikurimo byose ugasigara gutyo, nyuma yaho kagukoresha uko ashaka nuko agomba. Bukeye Nebukadinezari arongera asubira Yerusalemu, aragenda azana Ezekieli. Ezekieli yaje asanga bari abasore 4 hari yitarabibu ku mugezi witwa Gebari. Asanga niho bari ariho bishaye. Ezekieli yagiye afite imyaka 25 amarindi imyaka 5 yeneze imyaka 30. Imana yahamusanga imusanga ku mugezi Gebari, ngo yahamaze iminsi 7 yunamye yumiwe n'ivyo hayabona. Reka tuje muri abasore ndavuga amagambo make kera mwarushe kandi mugize umwanya mwishaye. Ngomane gushika Daniyeli umwami waho akora igishushanyo c'izahabu
aravuga ngo iyi Mana niyo muzosenga, utazayisenga azatagwa mu itanuru ry'umuriro kandi azapfa nabi. Ashaho iryo tegeko ngo mare kurishiraho. Habaye iki? Bano basore baranga titwosenga ikigirwamana. Impamvu yabyo icyatumye banga bakiri Yerusalemu bataragenda iminyago, bari barigishijwe bakiri abana, bigishwa mu Yerusalemu, bigishwa ibintu byo gukunda Imana no kuyubaha no kuyikorera. Nibyo byatumye banga. Bari barigishijwe Imana, bari barigishijwe ijambo ry'Imana. Bukeye bwaho ngo babwire ngo nibaranye iki gishushanyo baranga, kuko bari bazi Imana yabo basenze badasenga ibigirwamana. Ngo amare kwanga bagende babwira umwami Nebukadinezari ati babanyagano banze baze gusenga ya Mana yabo, turakora iki? Umwami Nebukadinezari ati mugende mubashire mu itanuru ry'umuriro ugurumana, ndeba amanyama yabo no kwishira hejuru kw'ivyabo bidaceceka, bakabura iyo bagenda niyo baje bagapfa. Baragende barabegera barabwira ati sha mwanze gusenga iyi Mana ko mutagwa mu itanuru ry'umuriro. Umwami ati mwenyegeze umuriro mwinshi cyane. Baragende babwira umwami ngo nyagasani, ngo banubwo tutosenga iyo Mana yawe ngo ntitwoyisenga kuko dufite Imana yacu, ngo naho Imana yotureka Imana basenga ngo ntitwosenga igishushanyo wakoze. Baramunangaburira rwose pe, bati nimushyire mu itanuru ry'umuriro. Baragenda barabamanukana. Kurya bagiye kugenda mu itanuru ry'umuriro, kera Imana yababanjije yagiyeyo mbere. Bagiye baza gushika mu itanuru ry'umuriro, Imana yababanjirije ari iri. Umwami arabaza ati se ko twashizemo abantu batatu none nkabona ni bane, hariho umwe ugendagenda mu muriro, niki cyabaye? Umwami atubwenge, yamata ubwenge pe, ahamagara abajanama n'abandi ati yemwe niki cyatumye twateye abantu batatu mu itanuru ry'umuriro none hakaba habonetse bane? Ati kandi umwe mu maso ye afite ishusho y'umwana w'Imana. Sifa kwa Mungu. Abantu bose umwami arashungabana, atubwenge pe, ahamagara abantu. Bibiliya iravuga ngo aragenda arabegera. Bibiliya niko havuga, simpasoma muraha. Yegera Meshaki na Shadaraki na Abedenego ngo arababwira ngo mwabakozi b'Imana mwe, ngo nimuze. Barasohoka ari bazima. Intwari y'Imana umuntu wese abonekera ku rugamba, niho tubonekera twese. Babonekera ku rugamba. Bibiliya iravuga hano mu gitabo cya Daniyeli ngo umwami atanga itegeko, aravuga ngo utazasenga Imana ya Meshaki na Shadaraki na Abedenego ngo azahimbagurwe, ngo haba n'urugo rwiwe ngo ruzoba itongo. Oh haleluya! Mwumva ubugombe bw'Imana n'ubushake bw'Imana. Uko mwishaye aha intwari zose zibonekera ku rugamba. Kandi ndagira ngo mbabwire, nimba ufite ikibazo, iyo uri mu kibazo niho Imana izitabara. Imana ntitabara mu byoroshye, Imana itabara iyo ugeze mu bikomeye. Imana igashika warayigororokeye ukayitunganya. Imana ntibonekera iragutabara.
uko twese turi ku rugamba. Ubwo turi ku rugamba ntitugatsindwe kandi ntugahemuke. Iringira Imana yawe, iringira Imana yawe izakurwanirira. Uyigororokere, uyinginge, Imana iragutabara. Hano mu gitabo cya Zaburi 30, mumbabarire hano muri Yesaya 43 n'umurongo wa 2. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizakurengera. Niwaca mu muriro tuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokugeraho. Ngiryo ijambo ryatumye batsinda. Mu gihe bari Yerusalemu bataragenda iminyago, bibutse bazaga bigishijwe iri jambo ry'Imana, baribuka ko Yesaya yahanuye aravuga ngo amazi ntazakurengera, ngo kandi umuriro wawe ntuzagutwika. Bibuka iryo jambo, bibuka ubwo buhanuzi. Bahakanira umwami Nebukadinezari batabanaho Imana yo mu ijuru yotureka titwosenga Imana yawe wakoze. Bibiliya ni kwivuga ijambo ry'Imana, shengero ry'Imana, abakozi b'Imana guma ku rugamba. Inzuzi ntizizakurengera, umuriro ntuzagutwika. Igihe cyose duhora mu mwanya w'Imana. Urwana intambara, urwana intambara huri mukitabonekera ku rugamba. Ibigwari, abanyabwoba, intwari z'Imana zibone. Abahungu bose babonekeye ku rugamba, batsinda urugamba. Umwami atubwenge ati nibiki bibaye, twashizemo 3, uwa 4 arashitse. Umwami atubwenge aribaza, yahuye n'umugabo. Ndibuka Yohana musahara hagati y'ikiyaga, muzi cyamubayeho. Nta protokoli yari afite, ntawamucaniraga umuriro, ntawamugaburiraga, kandi ntawigeze amushikana iruhande. Ariko Imana ubwayo iragaruka iramusanga. Bavuga ko bavuga Bibiliya ngo yahamaze amezi 18, ariko nta nzara yamwishe, ntiyishwe n'imbeho, ntiyishwe n'inzara. Ngo buce ngo bagende basanga Yohana ni muzima. Haleluya! Basanga Imana iramushigikiye, Imana ibana nawe. Ndagira ngo mbabwire nimuhumure mu kibazo cyawe, rema Imana iragushigikiye. Ninde muntu wa protokole Yohana hagati y'ikiyaga, ariko Imana yaramusanze. Sifa kwa Mungu. Iramusanga, iramuhumuriza ngo baze kureba Yohana. Basanga Yohana ni muzima, barahamukura asubira iwabo i Efeso. Ni mureme urugamba tururiho ko tuzorutsinda, kandi ntukuka umutima. Hano mu gitabo cya Zaburi 37 Zaburi 37 n'umurongo wa 23 aravuga ngo y'intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba ntazoshika hasi rwose, kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Sifa kwa Mungu. Imana ikakuramira mu kuboko kwayo. Intambuko n'intambwe zawe Imana igushigikiye ntizizaja hasi. Igihe cyose uzohorana n'Imana. Twizere Imana, tuyikurikire, tuyubahe, twibuke ibitangaza Imana yakoranye n'abakera. N'ubu iracyari y'Imana. Abumvise amagambo mwese Imana ibampera umugisha. Ni bangahe bozana tugasenga Imana, wo kumva ko yosengerwa yoshika, yoza agashika. Ngiye gusenga Imana. Ndagushima Mana data,
ndagushima muri uyu mugoroba wawe mwiza. Ishengero ryawe rikuri imbere, turi ku rugamba. Ngwino wemere kudutabara, wemere kudushigikira. Intambuko n'intambwe, ishengero ryawe uraruzigama, uraririnda. Ubwo turi ku rugamba rwawe Mwami, wemere kudushigikira kandi wemere kuturamira n'ukuboko kwawe. Oh haleluya! Warabu Umwami yaravuze ngo Imana ya Mesheki na Shadaraki na Abedenego ngo utayisenga ngo agende ahimbagurwe, ngo n'urugo rwiwe ngo ruzoba itongo. Mwami Yesu we, garagara mu ishengero ryawe, garagara mu bwoko bwawe, shigikira ubwoko bwawe. Intambuko n'intambwe wemere kutuzigama kandi wemere kutushigikira mu kuri kw'ijambo ryawe ryiza ry'Imana. Urakoze kubyemeye mu izina rya Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Humura kuko nazobura kukugirira neza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza.